Assalamu alaikum, урматтуу биздин универсал каналыбыздын жалпы катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 2019-жыл 12-декабрь таңкы саат 7:00. Биз бүгүн Ош шаарындагы Кашкар кыштак мал базарына келип, малдардын бааларын билип, YouTube'га сиздер үчүн чыгарып бермекчибиз. Андыктан сиз биздин универсал каналыбызды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, видеонун астындагы подписаться кнопкасын бассаңыз, коңгуроочо чыгат, коңгуроочаны басып койсоңуз бизге кичине болсо да бизге салымыңызды кошкон болосуз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз менен болуңуздар. Кунажынды 60 000 сом деп атыптыр эгасы. Кунажын экен ургачы 60 000 сом. Бул уйду 38 000 кеми бар деп атыптыр. Бирди тууган уй экен. Быйыл кысыр калыптыр. Уйдун баасы 58 000, бирди тууган уй экен. Жазга туйт боз экен. Так, мына кунажын менен бул кунажынга экөөнө 100 000 сурап атасыз, бербей атат. 100 000 сом сурасам берем. Канча деп атасыз сиз? 110 да атат. 110 деп атасыз. Сиз 100 000 сурап атасыз. 101 000ге берет экен. Так, кичине кошсоңуз берет. Бербейт атат. Бул торпокту 38 000 деп атат. Наркысы сал чоңураак экен. Онусу 40 000 сом. Bunus 40 000 сом. Ака, кунажынды канча деп атасыз, ака? Кунажынды канча деп атасыз? 35ке ал деді. Haydi. 35ке ал деген экен, алып атабы? 35ке ал деген экен, албай атат экен, ынып айтат. 75 aka. Бул торпокко 30 000 сом кеми бар деп атат. Ургач торпок экен, 30 000 сом кеми бар дейт. Бул кунажынды 35 000 деп атыптыр. 35 000 сом. Мынау бозду 32 000 деп атат. Боздун нар жагындагы чоңду мынауна. Буну 35 000 деп атат. 32 000, bunisi 35 000. Sizdiki qancha? 32 000 kemi var деп атат бул кунажынды. Торпок, ургач торпок. 4 тууган уй экен, баасы 55 000 сом. Ака, сиздики канча? Баасы канча? 45 000 сом. Канчаны тууган? 3 тууган уй экен. Баасы 45 000. Уйдун баасы 55 000 сом экен, бирди тууган уй экен. Жазга туйт да. Жазга боз экен, туйт жазда. Сиз канча деп атасыз уйду аксакал? 45 000 деп атат экен бул аксакал уйду. Канчаны тууган? Бирди тууптур. Алчып кетасызбы? Жок. Кунажынын баасы 45 000 сом туй элек экен. Наркысы 50 000 сом. Ha? 55 000 сом. Канчаны тууган? Бирди туган. Бирди тууптур, баасы 55 000 сом. Сиздикичи? 55 meniki. Сиздики бул деле уй 55 000 сом. Канчаны тууган бул? Үчүнчү баласы. Экини тууган, жазга туса 3 туйт да. 55 000 сом, жазга туса 3-чү торпок болот экен. Бул уй баасы 60 000 сом деп атыптыр. Ичиндеги баласы туулса, экинчи баласы болот экен. Каерден алып келдиңиз бул уйду? Bozordan aldım. Базардан эле алынган уй экен. Таргыл уй 70 000 сом. Ичиндеги баласы 4-чү баласы экен. Чоң уй экен. Баасы 70 000. 15 litre çay süt verir. Sütü 15 litrге чейин берет экен süttü. Бул уйдун баасы 60 000 сом. Мына турган торпогу экинчи торпок экен. Ургач торпок. Ичинде 3-чү баласы бар экен. Жазга туйт да. Туй элекпи? Бул кара кунажын туй элек экен, наркысычы? Ол 40 000, ол деле туй элек, а? Бул 40 000 сом, бул деле туй элек экен.
Koyduğum bağısı 100 ming so'm kam vardı odat. Alarmanlar 73 ming so'mga so'rab atıştır. Berbeydi. Kök torpoqtun bağısı 30 ming so'm. Erkek torpoq. Uy 60 ming so'mga alınıptır. 3-cü tuş ekan. Жазга туса 3-cü torpoq bolot ekan. Bul alavi 50 ming so'mga alınıptır. Uy 110 ming so'mga alınıptır. Torpoqu 5-ci torpoqu. Qancha alınıptır? 110 ming so'mga alınıptır. Sütü жақсы berет ekan. Uy 50 ming so'mga alınıptır. Aka qancha tuğan ekan bu? 4 tuğan o ekan 50 ming so'mga alınıptır. Bu buqanın bası 48 ming boldu, salmağı 298 kilo çıktı. Ana 90 ming so'mdan deb atdilar. Qancha chiqdi? 5. Buyur. 90 ming so'm devatgan buqanın salmağı 518 kilo çıktı. 320 kilo. Yol sürüyorum. Gaz arkada o ayakta kalıp ketdi. Bağısı 53,5 ming boldur buqanın. Bu 110 ming so'm boldu balası menen. $565. Bir aytganda qila bersen kerak. 565 kilo. Bu iki buqanı alıp satarlar dıyqandan 167 ming so'mga alıştı. Hazır bu alıp satarlardan kasaplar surab atat 172 mingge. 172 mingge kasaplar alıp satarlar berbeydi. Kasaplar az 172 mingge berdi odat. Buna qarası 496 kilo çıktı. Buna kızılı 518 kilo çıktı. Oşunda alı öyle alıp satarlar ortadan 5 ming so'm payda görüp atacak. Ala buqalar 65 ming so'mdan eko. Eko 65 ming so'm. Buna qarani qancha deb atasiz? Qora 10 ming so'm. Qora 11 ming so'm. Ağa 11 ming, qarası 10 ming. Ayaqdan olib keldingiz bularni? Aşağıda olanda. Qancha deb atasiz buni qo'ydi? Qo'ydi qancha deb atasiz? Mana uni. 9,5 ming kam bor. Buna jündüsünçü? 13 kam. Onысы 13 ming kam bor ekan. Qancha oldu qo'y oqsoqol? 73 oldu 73. Ha, 73. 73 bo'lib tur. Qo'chqorlar qancha deb atasiz buni qo'chqorda? Mana uni. Onimi? Ha, 18 yapar. 18 ming deb atasizmi? Narxi qancha? Bu yavaşlar. Gisarlari bular? Yok. Yok. Özümüzü koylar. Özümüzü. Ana güzel. Hava güzel. Ben qo'chqorda qancha deb atasiz? 10 da. 10 ming deb atasizmi? Buna qancha qancha dedasiz buni? 8,5. 8,5 ming. Bunalar qancha dedasiz? Ana ila. Qancha dedasiz bu yerda? Aysini 14 ta. 14 ming kam buna Qashqar. Buna oldin 14 mi? Ya общий 14. Понял. 14. Aka bizning kanalning ko'rarmandlari. Bugungi Qashqar qishloq bozorindagi bozor püttü. Xudo qalasa 3 kundan keyin 15 dekabr kuni
Oş Учкун базарындагы бааларды сиздерге чыгарып беребиз.